पार्षदेमपुम उइबमर उइब पाव खरा अपडेट तौजरी डायलॉग डेवलपमेंट की पंबई खक्तना यूक्रेन वाथोक लोइसिन बंगमगरी प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी ने ngasi हाइख्रे यूक्रेन वाथोक की वरोइसिन अमा फांगननबा शांति ओइब खोंथांगसिंग द सरुक यानदबा इंडिया न मपुंग फाना थौरांग तौदुना लै यूक्रेन की वाथोक अदु एक हौरकपदगी हौना येनरिबा सि डायलॉग अमसोंग डेवलपमेंट की पंबई खक्तन वरोइसिन पुरकप ngमगनी हाबसे इंडिया न मयक सेंगना थमग्रे शांति की खोंथांग कुदिमक्ता इंडिया न अंगंबा थौदांग यानरब मपुंग फाना थौरांग तौरी हाइन लेबाक असिदा लागलिबा इटाली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्गिया मेलोनी का वरी सानाखिबा मतुंगदा मोदी न हाइके प्राइम मिनिस्टर मोदी का लोइनना मीडिया दा उपांगंबदा मेलोनी न इंडिया न G20 प्रेसिडेंसी ओरिंगाई यूक्रेन दा खुद थानाबसिंग असि लोइसननबगिनबा खोंथांग अदु थांगबा याहननबा अमसोंग नेगोशिएट तौननबा मरुइबा थौदांग अमा लौगनी हाबसदा इटालीना आशा तौरी हाइके चाखुलगलिबा लेपाकसिंगी मदक्ता यूक्रेन वाथोक अदुना ताहलिबा फतबा फलकी मतांगदा इटाली की प्राइम मिनिस्टर अमसोंग महाकना नुंगनांगबसिंग फोंदोकी हाइना प्राइम मिनिस्टर मोदी न हाइके यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट अदुना थोकनबा फूड फर्टिलाइजर अमसोंग फॉल की क्राइसिस अदुना लेबाक पुनमफपको सोगनग्रे हाइना महाकना हाइके मरुवेना चाखुलगलिबा लेपाकसिंग द सोखरे मसिगी मतांगदा अखोइना नुंगनांगबसिंग फोंदोखरे अमसोंग असिगुंबा वाथोकसिंग असि कोखननबा पुन्ना होनबदा अहेनबा मियंग चंगफम थोगी हाइना प्राइम मिनिस्टर मोदी न हाइके G20 लेबाकसिंग की फॉरेन मिनिस्टर सिंगना न्यू दिल्ली दा उनरीबगी तांगकदा यूक्रेन वाथोकी मतांगदा प्राइम मिनिस्टर की वाफमसिंग फोंदोकलखिबने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर नसु यूक्रेन वाथोक अदुना मरम ओइददा G20 की जॉइंट स्टेटमेंट अमा थोकपा ngamdre हाइना ngasi फोंदोखरे हारिबो वाथोक अदुगी मतांगदा G20 ग्रुपफुंग की मनुंगदा खेराबसिंग लाइग्रे अमसोंग खेराबसिंग अदु अमतो इना यासिनबा ngamdre हाइना नबित निनेगी थौरमदुगी औरकपदा फॉरेन मिनिस्टर सिंगी मिफम अमगी मतुंगदा मिस्टर जयशंकर हाइके जॉइंट स्टेटमेंट अमगी महुत्ता आउटकम डॉक्यूमेंट अम ओइना थोकिबगी मरम करिनो हाइबा संदोकना फोंदोकलदुना वाथोक क्यामुक लैकी अमसोंग यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की मतांगदा मखोय यामना सेंगना हारबदा नुंगनांगकी खनबा क्या लैके खेनबसिंग अदु अखोइना अमतो इना यासिनबा ngamde आद मिस्टर जयशंकर हाइके हौकिबा सैहुलदा यूक्रेन लान अदुगी मतांगदा सिनबा लोंदा अदु सेमदोकनबा रूसिया अमसोंग चाइना डिमांड तौरखिबदगी बेंगलुरुदा पांगथोकिबा G20 फाइनेंस मिनिस्टर सिंगी मिफम अमसु कमन स्टेटमेंट अमा थोकनबगी मतांगदा यानाबा ngamkhide इंडियन ओशन द इंडोनेशिया की ही अमा लाक्सनखिबदगी मिय अमा सिरे मापन थीबा खंगिद्रे इंडियन ओशन द इंडोनेशिया की ngamisinga ही अमा लाक्सनखिबदगी मिय अमा सिग्रे अमसुंग अतै मापन थीबा खंगिद्रे हाइना सगोलसेन नमिता ऑफिशियल अमा फोंदोरकले ऑफिशियल असिगी मतुंगिना थीबा होंबा अमसुंग रेस्क्यू ऑपरेशन जाथारी बाली प्रोविंस की सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस की हेड गेडे दारामाधाना हाइकी मतुदी KM लिंगा पैदक सही मफुगा मापन सुरपा ही अदु लेबाक उपुन नमिता इंडियन ओशन दा लेरिंगदा अचौबा इथत इफोम सिंगना याइगे ही अदु इसिंग द लुकी माफम मदुदा लालिबा अतोपा मी अमना मदुबो ओगी अमदे थौदोक अदु लोकल रेस्क्यूअर सिंग द रिपोर्ट दौके धर्मादाना मखा तन हाइकी मतुदी पाउ फंगबदगी अखोइने इसिंग द लाखरबा ही अदुगी बेगदिम सिंग थीबा अमसुंग कनबगी ऑपरेशन खुदक चथाके ऑपरेशन अदुदा मियोय मरी असो एंगम याउदना रेस्क्यू तौकी अमसुंग मियोय अमसेके तौयु मसुंग ही अदुदा तोंगलखिबा अतै मियोय मपनदी थीबा फंगद्रे बाडी ऑफिस की पर्सन सिन चथारिबा थीबा होंबा अबदे रेस्क्यू ऑपरेशन अदुदा जासने सिनखि धर्मादागी मतुगी नमफम अदुदा समुद्रागी इथत इफोम सिंग अदुकी मतिक चावी अमसुंग अकन बदोंगलै नुंगसित मरक्ता मिट उबा ngambagi changsu yamna handai खुदिमगा सिना मरम ओइदन ऑपरेशन असिदा खुदोंग चादबा कया थोगले बर्लिन की खुटिंग जनबगी थाउंग सिंग मरी लेना ईरान ना जर्मन डिप्लोमेट अनि तान थोखरे तेहरान की मेयुक्त बर्लिन ना खुटिंग सिनबा अमरी थौदांग मसक खंगदबगी थाउंग क्या सथरकीबग मरी लेना ईरान ना जर्मन डिप्लोमेट अनि ईरान दा मखातना लेबदा मदिक चाद्रे हना लाउ थोकेबग लोइना बगोइबो इस्लामिक रिपब्लिक असदगी तान थोखरे फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट ता यमसखिसन नमिता फोंखिबा स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन नासिर करानीना जर्मन गवर्नमेंट बो ईरान की मनुंगतगी अफेयर्स अमसुंग जुडिशियल अफेयर्स ता थौदांग मसक खंगदबगी मोंगदा खुथिंजलखी अना मराल सेगे स्टेटमेंट अदुगी मतुंगिना मिनिस्ट्री असना तेहरान ता लेबा जर्मन एम्बेसडर हांस योदो मुजलेबो समल तौखी अमसुंग मंगोंदा वरी बदु खंगनखे
करीगुम लेबा खरन ईरान की फंडामेंटल प्रिंसिपल सिंह अमसुंग नेशनल सॉवरेनिटी बु करीसु लेतना खनबगी मोंग उलकप ताराबदि थवोंग सिंह अदुगी मतंग ईरान अतई पंबई क्यासु सिनरकनी एना वार्निंग तौरदुना भांगना हाइके मदुदी मरम चादब डिमांड सिंह बेउक्ता तेहरान लफुम थोप चपचाबा वरेप सिंह लौगने पनबयाबदि ईरान की कोर्ट अमन ईरानियन जर्मन नेशनल जामसेद जमाहत बु ईरान दा लालौबगी थबक थवोंग सिंह चथनब खुजल थौरांग तौरंबगी मरालदा सीबगी जराक पीखिबा मदों फेब्रुआरी कुनगनितोद जर्मनीना बार्लिन लेबा ईरान के एम्बेसडर डिप्लोमेट अनि तांथोलगने एंडलाक थोकिबने ईरानियन जुडिशियरी द एफिलेट तौबा मेरजात न्यूज एजेंसी की मतुंगिना ईरान समारपो लेबाक असदा ऑपरेशन 22 पांगथोनरब होनाखिबा टोंडर ग्रुप के लिंक लीडर नि हन बराल सीबग लोइदना माको फेब्रुआरी कुनगा मथोइद सीबगी चराक पीखिबने ट्रेन एक्सीडेंट के मरी लेना ग्रीस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोस्टास करामालिस रिजाइन तौग्रे नुमित हुमनी की ममंगदा सेंट्रल ग्रीस थोकिब ट्रेन अनि मकोक थेंगाइनखिबगी थौदोक अमगी मतुंगदा ग्रीस की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोस्टास करामालिस मफम थादोक्रे साथीरब ट्रेन क्रैश अदुदा यामद्रबदा मियोय 53 सिखिबने यमसगैस नुमित की ईमेल प्रेस स्टेटमेंट अमदा कोस्टास ना हाइकि मदुदी यामना चुमदब मोंगदा लाइखिथबसिंगी मफमदा इकाय खुमनब उटप ओइना अमसोंग ग्रीक स्टेट अमसोंग पॉलिटिकल सिस्टम की लिसांग सिटना लेरगलबा असोइब कयागी थौदांग याजदुना अयंगना फम थदोपगी वरेप बसी लौरकपनी विक्टिम सिंगी इमुंग सिदा नंगौरिबा अवाबदा अयंगसु सरुक यारी हाइबसी अयंगना अमुक हन थमोइ सेना फोंदोकसरी अन ईमेल प्रेस स्टेटमेंट अदुदा मागना मखाताके ग्रीक नेशनल न्यूज एजेंसी AMNA की मतुंगिना ग्रीक वर्ल्ड रेलवेज की पुवारीदा ख्वाइदगी सतीबा ट्रेन डिजास्टर सिंगी मनुंगदा अमहोरिबा ट्रेन एक्सीडेंट अदुगी मतंगदा मफुंग फाबा इन्वेस्टिगेशन अमसा धरगनी अना गवर्नमेंट की माइकेदगी मियामदा थाजाबा पिग्रे पनबयाबदी लेबाकुप नमिकी नमिदांग अथेंगबदा लारिसा सिटी गनकना एथेंस दगी नॉर्थ ग्रीस की पोर्ट सिटी थेसालोनिकी तमना लाखिबा पैसेंजर ट्रेन अमा थेसालोनिकी दगी एथेंस तमना लाखिबा कार्गो ट्रेन अमगा चाप मानबा ट्रेन अमदा माइ ओनसेन अदुन थेंगाइनखिबने युमसगैस नमिदा क्रैश साइट अदुदा थिबोंबा अमदि रेस्क्यू की ऑपरेशन कन्ना चथगे श्रीलंका द ट्रेड यूनियन सिंगी स्ट्राइकना महौसा की पुंजीदे चाउना अकाइबा पीखरे श्रीलंका द गवर्नमेंट टैक्स मायाम मसो यूटिलिटी रेट हेंगतपा यानिंगदबा फोंदोक्तुना लेबागसगी ट्रेड यूनियन सिंगना युमसगैस नमिदा सिनबा नोमगी ओइबा स्ट्राइकना मियामगी महौसा की पुंजीदा अकाइबा पीखरे एयरपोर्ट पोर्ट अमसुंग बैंकिंग गुंबा मरुइबा सेक्टर सिंगदा सर्विस सिंगदा अकाइबा पीखे तोंगन बा सेक्टर सिंग मरी लेनबा ट्रेड यूनियन सिंगना प्रेसिडेंट रानेल वेगेम सिन गेना इशू तौबा एसेंशियल सर्विस ऑर्डर अमा इंडना स्ट्राइक कौके अमसुंग टैक्स हेंगतपा तोकनरबा महाकी गवर्नमेंट ताक्सिनके लेबाक असगी फाइनेंस मिनिस्टर ओइरिबा प्रेसिडेंट वेगेम सिन गेना ममांग सहिदा VAT वैल्यू एडेड टैक्स चादा तराकमा हेंगतखरबा मतुंगदा कॉर्पोरेट टैक्स सिंग चादा कुनगा मरी दगी कुंथ्रादा हेंगतके श्रीलंका गवर्नमेंट जनवरी थादगी हौना टैक्स हेंगतके मसी इंटरनेशनल मिलिटरी फंड IMF द डिमांड तौबा ओइगनी आना थाजनाय अखोइगंदा ngasi ayuk pung 8 dagi aheng ayuk pung 8 फावबगी स्ट्राइक हौरे अखोइने एसेंशियल सर्विसेज ऑर्डर लौरोय मसी टैक्स एंगलकपदा अखोइने थेंगनबा अवाबसिंग उननबा थबक अमनी हाइना पोर्ट ट्रेड यूनियन की लीडर निरोसान गोराकान गेना PTI दा फोंदोके माना हाई युमसगैस नमित थोंगलगदबा जहाज नेपाल अमसुंग कलम्बो पोर्ट थदोकदबा जहाजिंग स्ट्राइक ना अकाइबा पीरे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका याउन स्टेट बैंक अनि द युमसगैस नमित थबक लेपखी आइना चन्ना देशान के कौबा बैंक एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल अमना फोंदोके ओजासिना खुदांग द फी अमबो कीदुना गवर्नमेंट की खोंथांग असी यानिंगदबा फोंदोकी एन ओजासिंग की ट्रेड यूनियन के स्पोक्समैन जोसेफ स्टैलिन फोंदोके गवर्नमेंट टैक्स हेंगलिबा असी हांडोक फॉरवर्ड स्ट्राइक मखा चथगनी हन यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन के सरुका इला ngasin na haike हाउसिंग लेरिबा इकोनॉमिक क्राइसिस असी कोंगनबा टैक्स हेंगलिबा असी तंगाई फदबा खोंथांग अमनी आना ओइग्रम सेंगेन फोंदोके अदबो ट्रेड यूनियन सिंगना टैक्स रिविजन सिंग असी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF नुआइनबनी हाइरे लेबाकसना डॉलर बिलियन 2.9 के मतेंग लौनबा IMF की अयाबा गाइरे युवा हाग्रबसु टर्कीना मे 10 गमरीदा इलेक्शन पांगथोगे खल्ले टर्की की प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्डोगान ममांग थादा लेबाकसी खाथंग बसरुकदा मांगताकपगी मसक वैबा युवा हाग्रबसु हाउसिंग फाउबदा महाकी गवर्नमेंट इलेक्शन हाना लेपथोखिबा मतमदगी था अमंग अंखना पांगथोगे निंगली आबगी इंगेट युमसगैस नमित फोंदोखरे इरोगना गवर्नमेंट पारिबा महाकी पार्टी की लेजिस्लेचर सिंग द पीखिबा
warol amada lebak asda yuwa hakraba madong government tauba thabak singda yaningdaba phangdoknariba sing matangda panki asoiba puthokta nangang libasing aduda miyamna makhoi paukhom me taraga marida pigani ana president haike me taraga marida election pangthok bhaibasi government pariba magi party ni yuwa adringeda laukiba phiremne February tarukda tarki amasung thangna balebak Syria da akan yuwa haduna miyoi lising yangkai rom seki amasung ayamana tarki da seki tarki da building lakani lising mari rom ningkai duna miyoi lising kia mahimagai laitaba ohenke yuwa hakiba aduna miyoi million taraga marida awaba fiki amasung miyoi million kaya yuwa hakiba lamdam thadoke yuwa hakiba jonda election matau karana pangthokani habagi matangda Erdogan kari amata pankide mahimagai thadok labasing adu makoigi anupa location singda botha ba ihan kadra yaloidra haiba pankide lisingani ahum dagi ahuna sakti paiduna laklaba tarki gi lusingba asne president oina office da ahum lak subo oina phamnana ba honare presidential amasong general election sing thenglabda jun taragani pan phawpagi manungta pangthokpa mathau dai engversion gi sangkham theng wang bana baram oraga president Erdogan magi rating hantan aruba phibam amada lairi yum sagai chanu bete Erdogan na sahi amagi manungda yum lakmari hena sana na pamhagi wasak amughana panke Pakistan ki Supreme Court na Punjab Khyber Pakhtunkhwa province da mekhal pangthok na order pikre Imam Khan ki khongjang handokre Punjab amasung Khyber Pakhtunkhwa province singi election sin constitution ki madungina assembly sing mutat khraba madung namit marfut rani ki manungda pangthokadabani ana Supreme Court na Election Commission da order pikraba matung yum sakai chunmita Imran Khan ki Pakistan Tehreek-e-Insaf Party PTI ki court arrest moment matam khara lepkhre Pakistan da general election ganna pangthok na ba demand ki saruk oina PTI na Punjab amasung Khyber Pakhtunkhwa assembly sing mathang sitna January taraga mari amasung taraga nipan da dissolve tauki Chief Justice Umar Ata Bandial na lusingba member mangana saba bench amada yum sakai chunmita election commission da order do piki amasung hojik interim government sing na salai riba province anida election pangthok na bagi lambi semke April mapanda election sing pangthok na ba president Arif Alvi na piki ba order sing adu Punjab assembly na indaba yadi adubo Khyber Pakhtunkhwa assembly na indaba yadi aiba leite maramde Khyber Pakhtunkhwa assembly governor na dissolve tawkibani Punjab assembly di governor na dissolve tawba nati ana Supreme Court haiki Aikoina Supreme Court ki judgment taramno ogi constitution sawat phaibaje Supreme Court ki daidani amasung makoina thabak adu makoi gi ngasi ki judgment ki khudang da pang thokre masi Pakistan da rule of law lai haiba takpani aikoina ikoi gi jail bharat movement suspend tawre amasung Khyber Pakhtunkhwa amasung Punjab da vote khomba hauragani an Imran Khan da Twitter da phangdoke haukiba na minini ki manung da Imran Khan ki party da ki activist chani marfu phalduna khongjanga siga mari lena na phakiba mi pun hasaruk sogre Imran Khan jail baro Tehreek February kunkani thoida Lahore da hauke miyobegi hakmat pa constitution lana sin haba amasung sel tungi phibam sokan bagi wahuda khongjanga si jangchin bani ana mahangna haike No confidence vote mighty hibadagi Imran Khan April thada prime minister phamdagi loktoke Russia China amasung Afghanistan gi batangda magi independent foreign policy gi phirep sing namaram oraga US na luching tuna laktuna mangonda target tawbani ana mahakna maral seke Lisingani taraga nipan da Prime Minister Oikiba PTI ki chief asi Parliament da no confidence vote launaraga lauthokpa Pakistan ki Prime Minister Mahakhaktani Prime Minister famdagi lauthokhraba matungdagi Imran Khan na khudakta election pangthokna ba demand tawtuna lagli Prime Minister Shehbaz Sharif da lusingba government asi mapandagi pusilakpa government amani hanamhang haire Hausul eriba Parliament asigi sahi manga ki tam mapung hek phabaga sahi asida election pangthokani haina Sharif na haike China ki pressure kan khalak lege marakda tawana US dagi dollar million saruk taraga mapan ki khulai phanglagane Chinese Air Force ki military plane singna Taiwan ga ka hen naksin na paisilakpa ki thodok sing toina tholakpa ga loinana United States na that asida masigi F-16 flight ki misal sing yauna dollar million saruk taraga mapan ki oigedaba anoba khulai sing yon bagi wafum approve tawgre Washington inaw na Taiwan da khulai yonsen bagi waribasi lauruk liba asina maram waraduna US amasung China ki mari hanadagi hena soksilakpa yai haire Washington asung na toina khulai yonsen ba asina democratic mikhal pangthok tona lengak liba Taiwan bo Hong Kong na sakuli an lo bagaloi na China na asikamba dil sing lep na ba hanjin demand tawgrabane Ida da sibo China na liba ka sigi tana thana ba yadraba sarukni hana claim taw bagaloi na tangai fadrabadi force forward senraka mukhanna mainland da tilhangani ana phongdok tona lakhe
Pentagon na yum sagasyon numita phongdorokibagi matungina US State Department na ND Aircraft Advanced Medium Range Year-to-Year Missile Amram 200 amasong kangphada base tawwa radar station sing hit tawwa ngamba AGM-88 BSAR M missile sing jangno tawanda khulai kya yonbagi wafam approve tawre inong na yuan gadruba khulai sing aduna tawangi air space po ngaksen bagi pangal hengat han bagaloy na regional security amasong United States ka hena naksin na operate tawina bagi phiwam hana dagi hengat lalagani hana statement aduda pange inong ba khongdang asiga mari na tawangi defense ministry na haike madudi missile sing aduna communist military na chatharakba kaihubagi thawong sing amadi kihalakpa sing thiangna bada ithat asigi air space effective oina ngaksen bada chawna mateng oiragani Pentagon gi statement gi matungina tawanda supply tawgadoriba khulai sing adugi principal contractor singi Raytheon Technologies amasong Lockheed Martin ne tawanda khulai yonbagi damak China na company ani makki mayokta athengba kya laukthokrabani numit humni gi operation da Somali force na Al Shabaab fighter sani hen hat khre Somalia gi may thangba amasong kha thangba lamtam singda numit humni sukna chadagiba operation amada Somali security force na senior leader sing yauna Al Shabaab ki fighter sani hen hat khre at government officer amana phangdorakli Minister of Information Culture and Tourism Daud Awais na aikimadude security force na Hirsa Valley Galmudok amasong Zavlan State singi anaupa mafam singchu liberate tawkhibaga loinana makoina masing jamlab extremist sing hatge Awais na makata haiki madudi international partners singna backing people security force singna Banadir Hirsa Valley Southwest Zoplan amasong Galmudok State singumba frontline kya da maifang operation sataduna namit kodigi government force singda engage tawdun lakhiba lalawba sing takthoke Somalia gi capital Mogadishu da Seoul gi openness briefing da bhagna haiki matudi Somali National Army na Al Shabaab lalawba kya lotun leirba Hirsa Valley gi kya capture dawki security force sing inong nova operation asiga loinana Al Shabaab lalawba singi tactics level lagani amade security force na makoi gi lotpham khudimata target tawragani capital gi security ki fibam phagat hanaba honarakpada security force na Al Shabaab lalauba hom sufagi makoi security force nge mewok attack tawna ba thawang kya laglam basine government official asina hai ki madudi Somali government Al Shabaab ki mewok sangchiliba campaign ki progress amade government amasung federal member state sing marakta afaba mari thamna bagi fibam UN security council na taramna okay Panbiya badi hauki basayida President Hassan Sheikh Mohammed na lalawlo group asige mewok araiba pambay kudi maksina duna Lanjang ama sangsilagani ana lakthoki badagi government forcing na Al Shabaab ki mayokta sathaba attack sing hena cancel landana lakhi Ukraine war da United States NATO gi thaungna paktak nawa mangdak bagi fal singi khodong thiba mayok lalle Russia Ukraine gi lana sida United States amasong NATO na yausilapagi thawong asina paktak nawa mangdak bagi fal sing purakninga gi khodong thiba sing mayok lalle arangasi warol amada Russia na warning tawgre Geneva da conference on Disarmament CD Russia ki deputy foreign minister Sergei Ryabkov na khwadagi satiba strategic ki akiba do hausi Ukraine amasung akoi bada makatana conflict thokana bagi pandam thamba US amasung NATO policy oiri haike confrontation amada makoi yauksin ba hangalagliba masinamba paktak na ba mangta pagi falsing thokan gada nuclear power singi hakteng na ba military class ama thokaningai oiri an mangna haike Russia deputy foreign minister gi wangang ba do western diplomat ki amrom da boycott tawki mangda wangang da bagi matam adu da Ukraine piran da yakpa moral amagi mamang da photo kamina bagi wena western diplomat ki amrom na akanana thogi badagi hang badong na tawr rubber chamber amada aria ko na wangang ke masi aikona kahuru da amasung asombani haingai leitaba Russia gi la ama thingliba Ukraine miyam da thodok hendokpa solidarity utpa amadi khalli haina Ukraine gi ambassador Yevgenia Filipenko-na AFP da haike Russia na makoi gi teng sing Ukraine gi lanpham adur gi lakthok tribu fawa aikoi gi Ukraine marup sing de sagat pa unna ba aikoi na mafam asida lai haina British ambassador Simon Mailina haike conference on disarmament natragana CD amadi malem gi khwadagi mangchin thaba multilateral disarmament forum ni Cold War arms race nem thana ba khona ba si lisinga baga sampan program afanda CMK
CDSC UN body amanate adubo nuclear kulai lamjen tanabada anthanana bagi miyeng magaloinana arm control amasung disarm and khanan aba sahi kudingi session ahong gidamak Geneva leiba UN headquarters ta unai ningtauga namita CD session adugi ahodokba US Under Secretary of State for Arms Control and International Security Bonnie Zenskisna Moscow amasung Washington gi marakta lehuriba aroiba nuclear arms control pact New START da Russia na sarugya batok padu yaring da bafongdoke adaba Russia gi Ryabkov na hauzik ekoi gi mayukta mafung pha ba hybrid war amasa tharak labana haiva treaty adu da sarugya batok pa natana Russia na atopa amakhaning hai leite anangasi aset pa wafam dhamke adaba bu ayakna hadana haiki bagumna strategic offensive arms ki matang da aikoina makhata ba consultative limit sing adu ngakani ana CC adu da mangna haike aikoina makhata ba quantitative limit sing adu ngakani ana CD adu da mangna haike ngasi kona UN Human Rights Council da su Ryabkov na wangang la bayai US ki Secretary of State Antony Blinken na Ukraine da Russia ki thabak sing adu ki matang da Commission of Inquiry amako ba yaba high level war crimes investigation ama sathana bagi mathau da ba do sena palatu na ngasi ayuk council adu da video address amba pike Russia na malem gi makhoi ki lan adu makatan sa thariba makai Commission of Inquiry atu na thokliba thaudok sing adu gi misem makai naidaba record ama piduna amasung sena basung bo accountable uhana da national amasung international ki thabak sing gi yompham amma pina da ba sigumba aran ba tawba sing CO aina document tawba makha sa thagada bani ana mahangna haike nakala marom da Russia da khulai pidana ba Germany na China da warning tawgre Ukraine ki damak tung koiba santi amagi thorang tawbada tunggi security guarantee singi matangda Germany amasung masigi khongpu sina kipda wari sanari ana chancellor Olaf Scholz na ngasi phangdokre German parliament da wangang bada Ukraine ki damak tunggi security guarantee singi matangda kibam masung atai patron singa aikoina wari sanari ana clause na Scholz na aige Athomana mak asigma security guarantee sing asi lan asida Ukraine na masamak mai pang na ngathok pangamba haiba wakalol aduga pulli ana magna haike amasung Kulai biduna Germany na kipta makhata na sagwat kani haina makhata ge Germany na makhoi masagi military da sen thadaba hengal hantre amasong conflict Johnson da kulai piba yade haiba du thokai khre chancellor asina Ukraine dagi makhoi gi troops sing lokthok na ba Russia da tawba apal sing ado amukhana tawkhre amasong asumba santi amasong lan loisin ba amki matang da President Vladimir Putin na wari sana da bigi thorang tawdi haike tangkakas da Putin na wari sana bagi devil da lakani habagi karigumba amat otpalaite han Scholz na haike Beijing na Russia da khusu kulai thana da bagi thawang tawi ana US na phangdora ki basing adugi matung da Ukraine ki mayuk da Russia ki lan asida lebak adu da kulai pi bagi mayuk da China da so mana warning tawki Beijing da haki pausel mayek sengi madudi Russian troops sing ando han ana bagi damak sapu pi bada makhoi ge nakhoi gi sapu du Moscow da sinau ana Scholz na haike landarak pa Russia da khusu kulai sing pi ganu ada mahak na makata ke Ukraine ki apartment block da Russia na attack cha tharak bada miyoi hom sire Russia ki larmi singna Bakhmut loksin khipa yabagi phibam da leire Russia na kabak missile amana kharnong puk thangba Ukraine da leiba mathol manga lokna saba apartment building amada tasilak badagi miyoi hom sire aduga taruk na asoka pandangle maragasi Russia ki larmi singna Bakhmut town da akan balanda silak badagi nakalani ki maragda kodhok nari an official report amagi matungina phangdokle Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na haikibada building alugi floor sing da paksana amangata thokle state emergency service ki maikadigi hairibana building adudagi miyoi taraga mathoi rescue tawbangamle Russia na missile attack sa thariba Zaporizhia city da landaraktingi mak wena miyoi lak tare lom hena leramki city asida Europe ta khwaidagi chawba nuclear France lairibane Russia ki artillery drone amadi missile singna Ukrainian sina kudum chaliba lebaka si kha amadi nongpok tangba lamdam gi saruk singda akan bamong da attack sadari Russia na di Ukraine gi civilian sing da target tawtur attack tawi haibagi wafam masi yaring da board khre Russia na mathong maram khang dana bomb to attack sa tharpan maram oiduna urban center asida paksan amanga ta thokle lana sining thamtha gi matam dadi ingbana maram orga khara tap thaba mong da lan thengnare aduba kalen dagi matam changlak padati lan asi hena kangkhalak payai haina thajanari Russia ki lanmi sing asina aikoi ki miyam da aki tujong pi bagi thawng sing sathaba pamli adubo padaba tawi bakang bu sina aikoi ki lamdam asida kaidongwai da su lebak sasan pai bangam loi Bakhmut control tawna da bagi damakta Russia ki lanmi sina akan pamong da landa silakle
यूक्रेन की ऑफिशियल मखोइना बागपुरदगी स्ट्रेटेजिकल की ओइबा लानमी हंदोप याबगी फिवमदा लेरे यूक्रेन की जनरल स्टाफ ने रिपोर्ट तौखिबदा रूसिया की लानमी बागपुरदा लेप्तुना चंगचलगले यूक्रेन की लानमी रूसिया की लानमी ताकथोकनब होनबदा अकनब मोंगदा लानथेंगनरी हाना डोनेक्स रेजिडेंट गवर्नर पाव्लो किरिलेंको फोंदोखरे ngase yuk bakut da satarki attack amada miyo ama asoka panangki bakut har pa mafam asi donex region ki manung chana leiriba village amadi city sing manung da amane russia ki language na har pa mafam asi da yamna toina attack sataduna lagli bakhulo russia ki language na kudum chansin ki bahai basi lan da hena khumang saksin pangam ga dori bane masi maruk wena ukraine da landa select badagi asoba mai pakpa am hai bedu oi ga dori russia ki language na kari gamba bakut city asi laksin ki bathok lagadi यूक्रेन की लानमी के सप्लाई लाइन कप गमगने लोइना रूसिया की लानमी यूक्रेन की स्ट्रॉन्ग होल्ड डोनेक्स प्रेसर पीब गमगदौरी बने यूक्रेन की फोर्स नदी नौफोक तंग बागपुर सिटी की मांग तकलब सिटी अतुद मखोई की पोजिशन अदु गांथोकनबगीदमक अकनब मोंगदा लानथेंगनरी रूसिया नदी बागपुर सिटी असी लौसिनब गमलबदी स्ट्रेटेजिक डॉनबास इंडस्ट्रियल रीजन कंट्रोल तौब गमगने नकल मरमदा यूक्रेन नदी बागपुर सिटी असे लिमिटेड ओइबा स्ट्रेटेजिक वैल्यू ओइ अदुमदमक मखोइना अकनब अथेंगबा पीदुना रूसियाना लानथेंगनरी यूक्रेन दा लेरिबा मिपुम खुदिमकना बागपुर सिटी असे गांथोक्तुना लैगनी आबसिदा थाजबदि लैते आइबने सिटी असी इदगी अथोबा मतमदा नत्रगना खरा थेंथबा मतमदा लानमिसिंग हंदोकनबा थावरांग तौरे एन यूक्रेन पार्लियामेंट की मेंबर सारही राखम इन फोंदोखरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असी की मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिदा दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागसरी।